Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan, amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat karing kakatamong contact tracing forms, inkumpleto ang pang-updated a detalye, at isulod yun pong masalese in kaya kayong face mask hanggang mayari po ing misa. At agkatan la po ring madla, na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Ludi Rivera, Mr. and Mrs. Ryan Calara,
Zian Adriela Calara, Ryan Marcos Calara, Ernesto Eloisa Salvator, Edwin Dev Corfin, Carl Edna Rubers, Julie Buen, Florendo Buen, Remy Mercado, Crisel Joy Sico, Araceli Sico, Mr. and Mrs. Onopre and Esther Cunan and family, Anselmo Nulud, Maria Cleope Nulud, Rodriguez family, David family, Ocampo family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family. Para kingaldo anibersaryo ning Karelang Kebaitan da di Remedios Castro, Erin Michelle Malyari. Para king kayadwanan daw at pamanantabi ning Banal Espiritu dari pamilya at kakaluguran dari Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staffs, and mandated organizations. Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Fineda and family, Governor Dennis Zanioli Fineda and family, Rosel Fineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Jose Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana Joaquin, Jolo Roman, Carlos Daniel Dungaw, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, Mark, Elaine Valerio and family, Joey Jamila Corfin, Casey Rubes, Christina Rubes, Gitea Felin Martinez, Elmar Aison family, Elvin Aison family, Salonga family, Jessie Ray May Corpus, Victor Gabriel Carrion, Dennis Ariel David, Ann Ocampo. Para king kapaldanan pamikatawan ng pang spiritual ng Joy Espino and family. For the good health and protection of imang auring between and family, Alex and Lerfaras and family, Gabi and Julie Favela and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihildo, Norma Manalota and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kyle Coro. Para king malalagwang kapaldanan da Pudi Ellen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Rima Pablo, Camerino Gomez, imang auring between, Gabriel Favela Sr., Lourdes Guadamor, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narcisa Reyes, Busilak, Adela Conese, Mac Allen Quezon, Marie Micaela Go, Hildo Manalo. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango nabye, lalong-lalo na di Monsignor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Romeo Mariano, Elsa Dizon, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita De Jesus, Opelia Batak Abanzenia, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Cecilia Raquel Feliciana Simeon, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sophia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Sanlas, Rodolfo Iding Manaloto Sr., Daisy David, Keith Jerome David, Marianito Ador,
Saul nearest of the gates of heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Amado Layug Calma, Nestor Galang, Ahoda Perban, Rico Alvarez, Ku Kiam, Asuncion Timbol, Juanita Roman, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Remedios Castro, Pio Castro Jr., Ibes Paul Castro, Florentina Valencia, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leacadio Bermudo, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anito Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Acela Ponyo, Abelino Ponyo, Arnolfo Funyo, Romualdo Nario, Gaudencia Ponyo, Consolacion Sikat, Anselmo de Guzman Bautista, Jeronimo Lucas Bautista, Malinay de Guzman Bautista, Abdon Calot Conrado Sr., Maria de Leon, Daisy Malyari, Aris Rainier Ocampo, Helenita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Pantaleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Reynald Kirat Dadula, Crisanta Tata Itzatam, Leon Shabanal, Natalia Belia Rivera, Carlos Rivera, Emerenciana Laksina, Salvador Balao, Carmen Carrion, Leonor Carmelo Narciso, Consolacion Lazaro Rivera, Julian Marina, Emilia Maglalang, Vivencio Maglalang, Gaudencio Maglalang, Jose Tonggol, Regino Kasupanan, Magdalena Kasupanan, Maricel Aglaud Salazar, Jose Buwan. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Si Claude Tapu, ban pangadyan ni Oratio Imperata, laban king COVID-19. Mapamakalulu at mapaglunos sa igpa, aminan milaring kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Banadwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na haringdakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ingbalikdan mo kami king lugod, at king kapamilatan ning manulong mong gamat. Itabi mo in takot, king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi, at pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit, karing panulong megawa, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mula ring doktor, Narcis at ding sablang liningon, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mula, kabusalan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pakakambil iba't king kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela, pagkamalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang atsu king pamangailangan. Manano na sanang in pamagmasakit at masabal mi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, at tayra na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal Espiritu,
Diyos, manggaman king alanangga. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sa ipasawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Ing magbisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, kalupa ng Simon Pedro king Ebanghelyo ngeni, inyang ikit na ing maragul a milagro, tinggap na ing kayang kasalanan. Migpakumbabaya, inamina king yametong yang taong makasalanan. Nga naking kakatamong Ginoo dumayo ka kanaku, uling tao kong makasalanan. Migpakumbabaya, inamin na ing kayang kasalanan, at inyang inamin na ing kayang kasalanan, kanitani tinubod ning Ginoo. Manibat ngeni akatatakot, gawanda kang magdiligo karing tao. Ngeni po at syuta keti, inaus na katama ning Ginoo, magpakumbabata mo king arapan ng Jesus,
at aminan tamo po yung kakatamong kasalanan, magpakumbaba tamo. Sisiyaning kasalanan ngeni, king harapanan ng Diyos, aminan tamo itiking mi kasada tamo, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, inaus may propeta Isaias, isan Pablo, at isan Pedro, ban ipanaral ing mayap a balita, Gino pakalulo. Kristo Jesus, metong mo po yung sasabienda, king ela karapat dapat tuki keka, uling taulang makasalanan, dapat pinili mo lang, Kristo pakalulo. Gino, ikami manausan mo kami, bistaman eke karapat dapat uling makasalanan kami. Ipanaral ing mayap a balita karing sablang, Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluan na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O banal na Diyos ning kakaming tula, pagkatiwala ming kakang maya pabalita ning biya ka ring taong may na. Pagkuluban mo keng sikanan, mipahayag kaniti, king dapat daring kakaming biye. Bustan mong magobrayang kaya bemi, at karing puso mi Jesus ay anak mo. Bani kengan, mikatetagan kaming sumabing, at ikukeni Ginoo, itubod mo ko anting kekang talapamalita. Bani daking masaya mong mensahe ning tula karing hanggang bisang makirandam. Itiadon mi keka, king kapamilataning Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kameto maning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanang ka.
Pamamasang iba't kilibro ng propeta Isayas. Ikit ke inginu, kanitang banwa, ning pangamate ning aring Usia. Makalukluk ya king kayang tronong matas. Mimuya ing mabilog at templo karing kayabena. Makataklakad lang makapadurot kaya, ring anam amilalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, 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 banal ya ing ginong mayupaya, mimuya ing nyato king kayang ligaya. May ngawgun laring pundasyon na ning templo, uli ning masikandang siwala, at may kapmuad niyang asok in templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan laring labi ko, at uling manuknangan ko libutad daring taong mga rinat alabi. Ngeni, ikit ke king karing sarili kong mata, ing ari ing ginong mayupaya. Kanita sinula po yung papunta ka na ako, ing metong kareng lelangan. Magdalayang baya at kinwa na king altar, king kapamilatan ni metong asipit. Tigkila ne inlabi ko king baya at ngana. Tigkilan na no niti ring kaya kang labi, alana kan dewa kan ngeni, at may patawaran nila ring kaya kang kasalanan. Kaibat na nita, dimdam ke ing siwala ning Ginoo nga na. Nino ing itubod ko, nino ing maging kaya kaming talapagligtas. Nga kung mekibat, ako po itupod ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Arapan ding angel, dararit kong kapuryan keka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan ding angel, daralit kong kapuryan keka. Arapan ke, imbanala templo mo, duko ko at puriyan, ing kekang lagyo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Pepakilala mo king sablang bagay makapaigit, hiyaing lagyo at kautusan mo. King Aldo, minaus ko, mismong sikanan mo, iyang pigkalob mo, kanako. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Ding sablang ari ning mabilog ayato, puriyan da ka, o Ginoo. Uling dindam doring pangako mo, at karelay dalit ing depat mo, at ing degolan ning lagyo mo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Liligtas mo ko kapamilatan ning upaya mo, tutupuran mo sa blang pangako mo, ing alang kupas alugod mo, o Ginoo. Alang kayangganan, ing bagay pigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganaka kaya kayo, ing mayap a balita, apenaral ko kaya kayo, akeko namang tinggap. At ngeni tatalakaranang matibe, ning kaya kayong kasalpantayanan. Ita yaing ebanghelyo, ingaral apenaral ko kaya kayo. Iligtas na ko king ebanghelyo nung manatili kong sasalpantaya. Nung ngali, muling alang kabaldugan ingke kong pamanyal pantaya. Linipat ko kaya kayo ing kanakong tinggap, abinang mahulaga. Kristo meteya para king kasalanan tam. Antimo ing mababasa karing kasulatan. King Mikot-kutya at Sinubling Mebye, King Katlongaldo. Agpangmurin King mababasa, King kasulatan. King Pepakit Kang Pedro, kaybat, karing 12 apostol. Pepakit yan namang makapamisan, karing maygit 5 dalan ay alagad. Hanggang yeni, mabiela pa ding dakal. At ding mapilan mete nala. Pepakit yakang Santiago at kaybat karing sablang apostol. King katatawlian, pepakit yan naman kanako. Lipat na ning ako makayaliwa ko pangabait. Nung wari sa may bait kong eoras. Uling ako impe kamalating dili karing sablang apostol. Kuman karapat dapat mayawos apostol. Uling ligalig ke ing iglesia ning Dios. Dapot kapamilatan ning grasya ning Dios. Makanyan kong ini. At ing grasya apig kalub na kanako, mayalang bunga. Uling may gobra kong maygit pa karing aliwang apostol. Ita ko sariling dapat. Nune ing grasya ning Dios, ing may gobrang kayabe ko. Uli na niti, ibat man kanako o karing aliwa, iti yung panaral mingin. Iti ya naman impaniwalan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tara tuki kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawanda kayong magliligo karing tao. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kan timurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Makatalakad yang misan i Jesus king pampang ning dagat ning Genesaret at panikwanan daring tao ing milapit la kayo ban makirandam king amano ning Dios. Ikit nong makasadsad king pampang ding adwang bangka.
Sidsad do reti ring manasan, banlinisan do ring karelang lambat. Sinakeye Jesus, king metong kareting bangka, itang kang Simon. At inawad na kang Simon, king ilawt ning bagyang, king pampang. Linuklukya Jesus, king bangka, at tiruno ring dakal ataw. Kaya rin ang migsalita nga na kang Simon, ilawt me pang bagya, ing bangka king malalam, at iyat siya lang ring kekong lambat, bakong makarakap asan. Maestro, nga nang mekibat Simon, kaya bukas na king miyat sang lambat, dapat eke me karakap na numan. Makanyan man, nung itiyeng yutos mo, iyat sako ring lambat. Inatsaro ring lambat, at misnala karakal ding arakap dang asan, at halos masirala ring karelang lambat. Inya sininyilan dala ring kaya berak karing aliwang bangka, ban lumapit at sumaw karela. Linapit la tsekero ring asan, karing adwarang bangka, halos mititsabla ring bangka, king pangakapmura. Inyang ikit ng Simon Pedro, iting mepalyari, sini Claudia, arapan ng Jesus, at ngana, dumayo ka kanapo Ginoo, uling tao kong palpikasala. Isimon at ding kaya bena, may nga pamulalaking kerak landingasan, akarelang arakap. Makanyan naman may nga pamulala ni Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at kaya benang Simon, nga ng Jesus kang Simon, eka tatakot, manibat ngeni, maging magliligo ka, karing tao. Ginuyod do ring king mamala ring bangkara, likwanda ing sabla-sabla, at tinukila kang Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayungan, antimorin po kareng kapatid tamo at karing karelang pibale-bale, makiago mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayungan. Ingkya katamo pong pigunaman ngini, iapin, ding pangayawusda, di Propeta Isayas, San Pablo, at antimurin, Simon ameging Pedro. The call of Simon Peter. Inaus no pureni, ing Diyos siya po'ing memili. Nung makananong ikaming pari, pinili na kami ng Diyos. Bistaman kami karapat dapat. Makanyan munan po, aliwa mo ikaming inaus na ng Diyos. Nung itamongan, inaus na katama ng Diyos para ipangmalita, ing mayap ikalat, ing mayap ang balita ning kaligtasan. Ako po, may gumpisa ko king meto nga altar server. Mag-serve ko na naman king misa ting elementary student, king Bacolor, St. Mary's Academy, kareng Benedictine nuns. Kanita po Latin pa Mag-memorize kang Latin. Kay bating pari, makagulot siya pa. Kanitang minunay ta, bakit makagulot la reng pari? Kasi reng pari nga kupin, kanitang minunang panahon, mga tsura la niya, makagulot la. Amen. Pero lipo niya, mamiro ko mo. Ngayon minarap no po reng pari, pero mga tsura la pamurin. Metong pong kalulong pamilya, menibatan ko king metong nga kalulong pamilya, o ba't kaya pinili na ako nga ko?
Kaibat po may graduate kong elementary hanggang high school, kaibat may college, kalublob ko po keng seminaryo, may sakit na ko, appendicitis, may opera ko. Ginoo, o ba't kalublob ko nga ako may sakit ko? E mo ko ausan nga kumakanyan ko nan kay nga pong Ginoo. Masakit ka, may opera ka, mag-stay ka king seminaryo, ala kang pengari, alang mamantabi ka na po kasakit. Babandang tauli, bayo ko po may ordinan, meteya pa itang tatang mi, before my ordination to the priesthood. Imag itang kaya kaming pengaring babae, meteya, when I was still 10 years old, marano niya pong mete. Itatang mi, bayo ko may ordinan pari, meteya, alang alalo niyang may ordinan ko. Pero ngakupin po, keng mamiro ko po lawenyo, enakman po valedictorian, buloktorian ko. Pero mig number 3 ko, keng klase. Kaya bang ng father nga, yung kanya number 3 ya. O makananong yak mag number 3 ya, kami mo. E ka mag number 3, buri nang sabihan, ala kong diling balo. Ala kong diling balo ka rin kaklase ko. O ba't ako po'y inaus na? O ba't inaus na ko? I don't know. Na po. At nginitso ko pa kini, mag 41 years na ako king kanakong pangapari. My vocation, malwat po pero lawentang ningini, i-propeta Isayas, isan Pablo, ampo pa, isan Pedro. Atin niya pong kasebian natin niyang sinabi i Oscar Wilde, a saint has a past and a sinner has a future. Ing meto nga banal atin yang milabas, ing meto nga makasalanan atin yang paintungol. Sinners are the future saints of God. Agyam pang metong kang makasalanan, ating kang chance maging santo o santa. Makanyan po yung milyari. Po. So, lawen tayo in particular is Simon Ameging Pedro. Menasanla po, Simon Peter is a professional fisherman. O ba't misaneldo, menasanla kabukas, alayang ikwa, alalang ikwa. Neng bengi karing kamo makapanasan, uling manikwa kamo nga san neng bengi. Kabukas, manasan alala pong ikwa at no kalungkot. Anyapin, lineledo rin karelang bangka, kimpampang, delado kimpampang, lilinisan dala, kay ba't dinatangay Jesus. Dinatangay Jesus, sinakeya karening king bangka ng Simon Pedro. Inya pong sinakeya king bangka ng Simon Pedro, pepalaw ng bagya, kay ba't nanita menaral Jesus. Kay ba't nang menaral nga nakang Simon Pedro, ilawot siya pang bagya. Ilawot siyang bagya, ilawot siya pang bagya, ing bangka. At ibaldugyula ding lambat. Na pong sinabi ng Simon Pedro, kaya bukas kepong manasan, alaking ikwa. Kaya bukas, lawin niyo po, Jesus is a carpenter. Sabihan na keng professional fisherman, is Simon, o mekad sabihan ng Simon Pedro, Jesus, you are a carpenter and I am a professional fisherman. Ako'y sabihanan mo, kabang balo ko laringasan, pero kabukas menasang kami laking ikwa. Ngini, nano pong depata ng Simon Pedro,
may kirandam ya kang Jesus at may mintu. Po sapat ing makirandam, kailangan mamintu ka king Ginoo. Nano pong depatan ng Simon Pedro, linaw ding bangka, kaybat bildog do ring lambat. Nano pong meging bunga na ning karelang pamakirandam, ampo pang pamamintu, inyang isa karo ring lambat. Karakalayasan? Po? Makaluno si Simon Pedro, kabukas manasan la alalang ikwa, may kadlong muli apoy Simon Pedro, king asawa na king pamilya na, may kadsabyan ng asawa na, Pedro, Simon, nanong kananta mo? Nanong kanandaring anak mo, ala kang ikwa? Ikayo po po atang mumuli kayong alang darala, king pamilyayo, malungkuting pamilyayo. Ba't siyang may pobreng ingkya kayong asawa kay ba't nanita, nanong milyari, alayang daralan na pera, alayang daralan na pamangan. Makananuyang manganing pamilya, o tanging tatang alayang daralan. Simon Pedro, itapoing milyari kaya, kabukas manasan alayang ikwa, makananuyang mangan ing pamilya na. May gumpisaya king problema, alalang ikwa, lawen niyo po, Jesus, may gumpisaya king maragula problema, inyang ausane Simon Pedro. Alayang ikwa, kabukas manasan. Pero may kirandam ni Simon Pedro at may mintuya. Ita mo po makanyan muna naman. Ngining panahon ng pandemya, dati manakitan kong dakal. Ngini panahon na ng pandemya, ting mga lako obra. Inke kayong pamangan mekad may bawas. Dengalawa, may bagsaking negosyo, may nyarala. Dati at nako kasanting abye, alipo. Ngini mila ko. And God allowed that to happen. Kalupa ng Simon Pedro, alalang ikwa. Pero may kirandam niya Simon Pedro at may mintuya kang Jesus. Makanyan po yung aranasan nyo. Makanyan nga aranasan tamo. Maragula problema. Burinaning Diyos, makirandam ka at maminto. Grasya ya pamurin. O nung Simon Pedro, may karakap lang dakalasan, tapamintuan ni Jesus. Iya po maminto, nung dakalikwang. Pero pepaintulutan na ng Diyos na iya kabukas agyan pang professional fisherman alay ni kwa. O itayong paralan na ng Diyos, ilako na pa mo, ban kanita makirandam ka kaya. Leko na yung dakalaobra ng Diyos. Leko na may nyarala ding aliwang restaurant o obra. Dakalang megdusa. In Diyos, burina makirandam tamo kaya. At maminto. Lawin niyo po kay ba't na niyan, lawin niyo nung nanong malyari. Kay batuling may kirandam niya nga ako pinat memintuya ba? Bildog doring lambat, anyang isa kada karakalayasan, magbuglang mga sira ring lambat. Inyang isakero keng bangka, magbugyang lumbuging bangka. Karakal po, o yaning bunga na ning pamakirandam, king amano ng Diyos, at king pamamintu tamo. Inyang ikit ng Simon Pedro ito, milagro from an empty nets to a great catch, to abundance. Ikit ng milagro na ng milyari,
inyang ikit ng milagro, ikit ng sarili na, kabang lalapit siya Jesus kaya, akakit ng kayang pamaging makasalanan, at siniklaud siya kinarapan ng Jesus. Ginoo, dumayo ka kanako, metong kong taong makasalanan. Potang akakit mo'y milagro, ing milagro na ning Diyos, potang ing Diyos lalapit sa keka through our sufferings, akit niya muna naman aliwaming Diyos, no na ing kekang pangatao. Ginoo, karabul mo pala lugot ka na ako, mo ko pe paboren, at kang buri ka na ako, kaluguran mo ko, niya iniikit ko yung kanakong pamikasala, na nung sinabi ng Simon Pedro, dumayo ka kanako, Ginoo, I am a sinful man, mik pa kumbabayo, that without Jesus, we can do nothing, kabukas lang manasag. Alalang ikwa, pota pongin Diyos etayabe king kakatamong pamagobra, alatang akwa, kailangan ing Diyos yabe tayo, nanuman po ing kagawan tamo, nung buriyong maging successful kayo. Kaiba na po nito, do not be afraid nga ng Jesus. From now on, manibat ngini, maging magliligo ka, karing tao. And they left everything and followed Jesus. Lawin niyo po, Jesus is a carpenter. Metong carpentero sabihan na kining magliligoy Simon Pedro, ilawot ming bangkay, baldog mo ring lambat. From a fisherman to an evangelist. Lawin nyo na po, alilanan ng Diyos in kakatamong misyon. Buri na pong sabihan ngayon potang nepo kalalam. Balikan kayo po, lumawot ka. At inyang akakite Jesus kang San Pedro, Simon, kami itong magliligo. Lumawot ka. Ating kung akakit ka. Ibaldok mo rin kaya kang lambat. Ang tinamong sasabihan niya pong lalawang korete, nano'y lambat. Ing lambat iya po ing manya kapasan. Ing lambat iya piningkaya katamong talento. May kading lambat tamo iya piningkaya katamong kasalanan. Lumawot ka pa. Kamu keni. Mababo mo keni, lumawot ka king malalam. At niya pa palang papagaway Jesus kayo. Metong kang magliligo, ating ka bang agawa? Ka magliligo. Nano pong buri ng sabihan niti? Ka metong nga talasawo. Ka metong nga pengari. Ka metong nga negosyante. Kami ito nga doktor, kami ito nga ortelano, kami ito nga janitor. Malyari ka pang lumawot, na ano pong ininggawan nyo. Nung metong kang talasawa, be a good husband, be a good wife. Lumawot ka pa. Be a holy husband, be a holy wife. Politiko ka, mo, politician, lumawot ka pa. Malyari ka palang maging banal a politician. Malyari ka palang maging banal a doktor. Malyari kang maging banal a ima. Malyari kang maging banal a tatang. Malyari kang maging banal a teacher. Malyari kang maging banal a politician manungkulan. Malyari kang maging banal at janitor. Dengalwa po kayo, lumawot ko pa, lawin nyo rin mag-serve keti. Lamo king karelang pibale-bale. Lumawot kayo, mag-serve kayo king pisamban.
daragdagan ning obra tamo ni nga pong Ginoo. Emo ekameto nga pengari, ding anak mo, ilapit mo ki nga pong Ginoo, lumawot ka pa. Yan po, dakalya akakiting Diyos kaya katamo, eka simpleng engineer, eka simpleng architect, be a holy engineer, be a holy architect, be a holy nurse. O yan po, lumawot tamo pa. Tamo ang gakini-kining mababo. Yan po. O yan nga na ni nga pong Ginoo. Metong kang engineer, samasan mo. Magpakabanal ka, kang pang-engineer. Metong kang politiko, eka mo politiko, eka manungkulan. Magpakabanal ka, kang pang-politiko, eka mangurakot. Nabengi po manalbi ko ken CNN. Number 1 problema tamo itang Pilipino, corruption. Diba? Corruption. Nga ko pinsasabi, makarinig kang Jesus, the only Christian country in the Far East. Makarinig kang Jesus, Kristiyanong bansa, kaibat, metong tamo ka rin makalunong sa bansa, uli na ning corruption, and then in presidentiables, in labanan da kano, in corruption. Amen. Baloy po, pote edadaramdaman nung atin man politikong makirandam, ninuman po ing mangurakot, trilyon-trilyon, milyon-milyon, bilyon-bilyon, apulong pesos, dinala na pesos, ninuman ing menako, agyampang sumisya, hanggang na ibalik, po, may patawaran, tandanan nyo ini. Ing menako, dakal ditak, hanggang na ibalik, ang agyampang sisisya, po, may patawaran. Balada rin mangurakot, nanamay mangurakot. Maging masaya ka kitiking yato, o kay ba't nanita? Po? So kay ba't nang migbayo, he humbled himself, tinggap na iya makasalanan niya. Baloy po in Diyos, hanggang yata magpakumbaba, hanggang yata maminan ng kakatamang kasalanan, nakatapatawaran. Kailangan acceptance that we are all sinners. Prophet Isaiah, makasalanan ko nga na. Pero niyang sinisya, pepatawaran na ng Diyos, kay ba nanita, nining tubod ko nga na ng Diyos. Ako po nga na, mag-volunteerya. In taong sisisi, mag-volunteerya, kingobra. Amen? San Pablo, king second reading, I am a persecutor of the church, legally king Santa Iglesia, pero ngayon nga na, inaus na ko ng Ginoo, metong kong apostol, Ginoo ko, kasanting ng gawa ng San Pablo niya migbayo ya, at magdimurin ni Simon Pedro, kaibat na pong sinabing Jesus, manibat ngeni, gawanda kang magliligo ka ring tao, tinukino kang Jesus. Lawen niyo po, purmero lalang ikwangasan, kay ba nanita niyang menikwalang dakalasan, likwan do ringasan, puiket, kabang lalang ikwangasan nanurgun yung pamilya, nanong idala na keng pamilya na, nanong paka na keng pamilya na, kasanting na po, inyang menikwano man dakalasan, likwan do ringasan, tinukila kang Jesus. O yaning biyeta mo, dengaliwang mibabandi, mikukwalta, lalakwan de Jesus. Simon Pedro, inyang ikit no ring dakalayasan, tinukiya kang Jesus.
Sana makanya rin may kukwalto. Ela mo may kukwalto. No naisung ikit mo yung dakalapiban dyan. Laluming tukyan. Jesus. O nang dengalwa, sungikit na yung piban dyan. Gulutan de Jesus. Tukilak yung piban dyan. Puapansinan nita? O ba't anyang dakala rin asan? Simon Pedro? They left everything. They left their families. They left their boats. They left their nets. They left the fishes. A great catch. Bakit po likwan din nga gana-gana? Makirandam ko pong masalese. It is a call to discipleship. It is a call to follow Jesus. They left everything because God called them. The call of Jesus is the most important call here on earth. The call of Jesus is over and above any occupation and preoccupation. Ing aus ng Jesus, yung peka-importanting diling aus, inya pinlikwan din nga gana-gana. The call of Jesus is over and above any occupation and preoccupation. The call of Jesus is over and above any relationship. Inya pinlikwando rin karelang pamilya. O ini, ing peka, importanteng dili. Nyay kayo pong ini, at yuko keti, inawas na kong Jesus, likwan nyo yung gana-gana. Ita mo, kay ba na yung misa, magbalik na ko na naman. Niya po, niya kay ba na yung misa, lumaut ko pa, atin ko pa pong agawa. Ding anak yu, yung asawa yu, ilapit siya kang Jesus. Nung metong kang mabandi, lumaut ka pa, ilawot o lumaut ka pa, ilapit mo ring magobra mo kang Jesus. Ano po? Nung metong kang politiko, ding magobra mo, ilapit mo kang Jesus. Nakamangurakot. Lumaut kayo ba? Ano po? Itamungan. Aw sana katamo ni nga pong Ginoo para lumaut, magsakripisyo, ilapit talo, ding aliwang tao, kinapong Ginoo. Ken tutuking Domingo, nino po ring mapalad, the Beatitudes, nino yung mapalad, kingarapan ng Diyos. Panayan dako po, isundutan, in kakatamong pamagaral. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwa at yato, at kang Yesu-Kristong anak kabugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi putkut, tinipaya ka ring mete, king kalungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin ta king Diyos, ing banal ng Ginoo ning metosikluban, para karinganggang tala pamalita ning Ebanghelyo, nga tamo pong sumabi, Ginoo, gawan mo king kekang talapatuto,
Ginugawan mo keng kekang talapatutu. Ban din sablang may karandam king maya pabalita. At padewalan dayti king kabilugan dang puso. Makapakirakela king kasalpantayanan a ila mismo tinggapda. Ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng kekang talapatutu. Ban ding melakwan king sabla. Ba mitagulaling karing-karelang sarili. King pamanuki king Ginoo. Mikasika ng lalub. Mipahayag king mensahe ng Diyos. King nanumang panahon. Ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng kekeng talapatutu. Ban ding siralog a apostol ngeni. Amigo brang aldot bengi alang tugumpe era sapis sa wili nung naisundurang sasalbag ingamano ng Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng kekang talapatutu. Banding labis sa obra at mapagaltang apostol. At ring karelang kawan binalang maragul ang masakit lingapan. Leleraing karelang takot at managit lang sapat asaw karing karelang tawan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginugawan mo keng kekang talapatutu. Ban ita mo man ding sablatang komunidad. Tanggapan daing karelang misyon ay bat king Ginoo. At maging talapamalita laking amano at king dapat ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginugawan mo keng kekang talapatutu. Ngayon adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoong kaming Diyos, panwanan mo ring hanggang talapamalita ng Ebanghelyo at agagan mo ring sablang tao king kekang lugod, kapamilatan ng Kristo Ginoong mi. Amen. Amen.
Manalangin tamo, kapatad maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan na sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuryat kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananasan ang iting tinape at alak abinye mo para pamangan mi ketiking yato, maging sakramento nening biyeming alanangga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili akya kayo, At kaya kahan timuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiit numan ka rin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Tinatagming kaya kang Santa Iglesia, at ding apostol ilang meging pundasyon, at talasaw king pamanatili ng alang kapupusan. Anting tanda na kitiking yato ning alanang gamong kabanalan, at antiing mabiye ebanghelyo, bandam-damandang ring sablang tao. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligayo, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal oig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Panketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan, utang kapanan miya iting tinape, utang ni minum kami kaniting kalis, kaya kang kamatayan kaya kami ang papasya ang gana, king datang ka, king kekang ligaya. Inyang ining kaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daram miya kaya kaiting tinapining biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan buban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngadsa ng misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, mamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog a balayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan abirhen Maria Indoning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo ing panalangin at tiruna ning ginutamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekain karya, atin kayo payan, at inglikaya manggaman ingalananggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yan pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka timurin. Pakita mo po ngeni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan kapayapan. Oning ginotang Jesucristo, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ing kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganakapu para king organisadong pamakinabang, ing pario EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklawod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sasalpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may bigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulan ning penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at sukarin,
at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emusay pa yung tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ay pami, pagkaluban mo king daki, king metong nga tinape, at king metong nga kalis, at gagawan mo king metong kang Kristo, saupan mo king magdalang kaligtasan, at tula king mabilugayato, itiyagon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king daratang pambansa at panglokal a halalan. Ing tune ang magari ing kaburianing Diyos, amamantabi ka ring sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ang pong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kailang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid, apan lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo.
Baning konsyensya mi yung gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan ding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong mayna ilaring maygit miyumang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan aliya milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong ing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami yang pong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yung pikalub mo kaya kami, meto nga panakat bang sumuyo karing sabla, ampong dagol ing kabanalan, antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kaya kami, manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing botante yang pong kandidato, mami parangal king malalagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po para karining announcement at hinta mo pong weekly Saturday devotion to Birhen Lanaval. Invite na kayo po ikayong parishioners and devotees ng Birhen Maria for the weekly Saturday devotion to the Blessed Mother. The Saturday devotion will start at 6 a.m. and will be at the praying of the perpetual novena to Birhen Lanaval to be followed by the Holy Mass at 6:30. Kadwa po ordination keng pamagpari may ordinan niya ipangaditay Reverend Tedley Tanhueco Villanueva, SSS, Congregation of the Blessed Sacrament of the Province of Our Lady of the Assumption, Philippines. May ordinan niya po i-Reverend Ted keng February 25, 2022, Friday at 9:30 a.m. kini pong Pisamban, Maragul. So pangaditaya po, ing manordin kaya yapin ing kakatamong Arsobispo Florentino Lavarias. Katlo po, adwan mila din kaya kayong lumang may bendisyon na palaspas. Malapit na po yung Kwaresma. Detang pepa bendisyon yung palaspas banwang metong. Adwan mila po, ilang sila bandeta kay batitang maging abura iya pong pasibayong kuskus karing kakatamong kanwan. Nung malyari po ibiyay na lamo kitang gwardya o kaya king opisina. At katlo, iyapin po ing fundraising sale at the patio. Pasibayo po malapit na yung pamangampanya ding kakatamong kandidatos. Mga dita mo, mamilita mo, mamilitang masalese at respeto po ni ban kanita kayo elami pati-patering botanti nga kupin po ing election very divisive maging watak-watak tamo respeto po lalakoy kasalpantayanan. Yabe tayo nga pong Ginoo, lumawot tapo. Kayo may pate-pate. Po? Pumalawot pa, sabi ni Jesus. Lumawot kayo. Lawenta mo mga di nung ninong maging karapat dapat. Masanting langan po, pangako. Pangadi tala, itasanang po tang nino maning sumambot, may papako, ing karelang pangako. Pota pong campaigning period, mga santingan ing karelang sasabihan. Lawen nyo po rin karelang retrato,
makatiman langan. Ne? Potang miyari na yung eleksyon, itamo na yung makabusangot. So, pangaditala po, neng misa natin tamo na namang kasalanan itang magboto. Tamo nga babyeng parsala ka rin ng politiko. Kailangan po pangaditala, so pantala, ne? Itasang maging mayaplo. Mo mayap amanong kulan, banal amanong kulan, lumaut tamo po. Itasanang maging banal law, ding manungkulan king kakatamong bansa. Eno sana mangurakot, o ini po yung pangadita mo, aldoldo, mga di kayo, ganakan nyo law. Uling nung aliyanan naman po, makalugmok tanaking utang. Karakal na utang ning bansa tamo, trilyon. Apo? Nano pa kayang dasan daring apuyo? Alana. Pero mga santing lang ang sasabihan, o teta sasalese, ding kalulo, lalo lang maging kalulo. So, atin tapa pong pagasan, basta't mga di, magbayo, ganagana, king saub na ni nga pong Ginoo. Dakala salamat po kaya kayo, king kaya kayong pamanyimba, at ang timorin proteksyonan nyo pamurin kaya kayong sarili, laban keng COVID-19, kareng variants. Protect yourselves and protect other people's lives. Kaya kayangan po, dakal salamat. Talakad na mo para king final blessing. Ingino manatili kaya kayo. Kaya ka, Timorin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya. Ingit pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo yung gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asyarets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan paluwal king kaya katang pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kawon na makakabit lele daring pasbul. Dakal pong salamat.
Yarap na kamangking ko, asmo emiti ko, unsera magpatibong, ekanumanot masilong, ako'y kinumo at siyukong sipin mo. Ekatatakot, ekakakarong, at siyukong sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at siyukong sipin mo, signalan mo. Sikaman intuming angin, eka manapuking bangin, mangaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at siyukong sipin mo. Ekatatakot, ekakakarong, at siyukong sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at siyukong sipin mo, signalan mo. Dalangan mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sala, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at siyukong sipin mo. Ekatatakot, ekakakarong, at siyukong sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakarong,